sebakhona futhi nebazalwane-ke labazala emkhathini wethu. Ngicela ukusebenzisa le thuba ngisho ngiyabingelela nonke bathandekayo egameni lenkosi njengoJesu Kristu. Amen. Ngwakalukhele Sibongo njengoba sekashintsho ali la lo siphathele ehlelo. Ikhala ethi lapha eKwaMbulungwane. Kunelidolobha lelake laphuma kwathiwa idolobha lasemakhaya. Belebele. Ekhaya lithi kulapho. Ngihlanganyela lapha esigodini sakaNkomonye. La ngikhonda khona. Jesu, inkosi yethu ayisibusise. Amen. Manje ke nami ngiyambonga uNkulunkulu. Sesikhona phakathi kwenu mathineja nami child minister nani bazalwane. Nathi sidekho khona. Hallelujah. Inkosi yethu ayisibusise. Amen. Nathi sidekho qeqesho. Nathi sidekho ondli. Nathi sidekho lalela impiloteni. Yeah. Hallelujah. Amen. Manje ke sebenzekile konke la. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Uwengamele umhlaba wonke Jehova. Ngalithola futhi ngisukele ekhaya kulawuba eThekwambulungwane ngibekhona emkhathini wenu kodwa uNkulunkulu ngakhelele ethuba nje ukuthi ngibe khona nami la ngibekhona ke inkonzo nje isaqala ekufikeni kwami lapha ngisitholile isihloko se-peer pressure engisitholile manje isihloko se-peer pressure ngitholeni bazalwane amen wathiwa my body ngathi ngimemeta phezulu la emathimeni my body my future ngaze ngilingise labantu basestadium my body my future ngaze ngilingise labantu basestadium all right angubeke past kanjani the last moment. Let us shout. My body, my future, my Jesus, my future. Send somebody. Send somebody. Send somebody. Is it just a moment? Kuphela nje ukuthi bengifisa sisimemete ngale ango. My body, my future, my Jesus, my lebeta kancane ngoba phela kule ngalelo noma kulesiqubulo uma ngabe Jesu angekho lo mthimba wakho ngeke manje kusasale kahle. Amen. Inkosi yemsayisibusisa. Amen. Lapha ifuna kwenjesu lo driver lo mtimba kube ngijesu lo shaya umthetho la lo mtimba kube ngijesu lo lathi lithina jafuna libhekelela hayi lena. Hallelujah. Amen. Ekhona kodwa lethi ikhulunyeni lomzabane lebe ngasisita inkosi yemsayisibusisa. Amen. Ekhona ke la service number 2 angena inhlonipho waze wafakaza amabezelo ukuthi nabafundisa la kule nhlonipho badinga nabanye balabazala bamphathile just ngehlonipho. Yeah. Just ngehlonipho bamba
kwaba khona i-reward, kwaba khona umvuzo. Haleluya. Amen. Asikho lesikhathi bese khona ngathi ungilivuzo khulu. Wapinde kwakutshe wazambama kwakhulunywa lendaba benkhona ngale kwathiwa kugoga nekuthandana ngelizwe. Haleluya. Amen. Benkhona nami ngilalele kugoga nekuthandana nani sabona. Amen. Ngoba ikhona i-dress code engiyibonile noma ngikugqoka ngibonela amalanga kufaka ingalo etingakho ugqoka ingalo letinde tingale milo tingebe ya athi noma sekayibamba ibone isikhafu uqaphele kakhulu ukuthi lokhu lagqokela la kandleku kungamlimaleli. Bathi siyabonga uNkulunkulu ukuthi siyakhiwa siyafundiswa ukuthi thina simila. Yeah. Haleluya. Amen. Baba ngaba bathi thina ingalo kuthina. Noma laba bathenge. Fingernails. Let it go out. Why are you Usale na kwa. Pojeta. Yes, bazalwane siyabonga. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu teamwork yabothishela. Ngiyibona uNkulunkulu asisikelane nobothishela. Siyabonga kakhulu. Siyafisa nathi ukuthi isebenzi sibe khona emkhathini lokusebenza isikhathi tonke. Kulesi isikhathi kube ubambela inkosi yemsayisibusise lo msebenzi bazalwane wethu sonke njengoba lo mzalwane asite nenhlonipho yethu sonke inkosi yemsayisibusise. Nasi lesitoko la bagangela bagibela ibhasi ya 11:30 hands up. 11:30 ibhasi ya 11:30. Okay, sengalo lovala lo silabanyenya lo 11:30 sonababambele ya bhasi la Pendasi. Inkosi yemsayisibusise bazalwane. Nasi lesitoko la ngicela ukuthi manje sike sikhulumele etikwaso bese siyahamba sibuyele emakhaya. Inkosi yemsayisibusise. Kwaze kwaba mnanzi lapho nje inkosi yemsayisibusise bazalwane. Umnanzi kuba la. Umnanzi kuba la. Ya namda ngiswele wayini khona la. Yini umthandazo manje ke what is the meaning of prayer? What is the importance of prayer?
What are the results of prayer? Makutaweleka nami uNkulunkulu angisita. Sikhulumele nje kuleli hlangothi lethoke. Ngicela Jehova angisikele nami. Simane sikhulume lokho. Inkosi yami sayisibusise. Uma ngibeke phansi ngoba ngithanda ukuhamba. Manje ke bazalwane. Lapha asifutwa khona ukuthi yini umthandazo. Kungoba kufanele ukuthi sisitakale. Ukuthi uyini umthandazo sedlule. Sibuke umqoka bawo lo mthandazo ukuthi ubaluleke kangakanani empilweni yethu. Siphinde futhi sibone nekokuthi uvama bayini lokuyaye kube umphumela walothandazo. Inkosi yemsayisibusise bazalwane. Uma manje Inkosi Jesu ikhuluma le kuMateyu 28 lapha ku Great Commission verse 19 kunenkulumo nje lengiyithandzako lethi nibabhaphatise egameni leyise nelendodzana nelamoya longcwele. Haleluya. Amen. Bese aflamagama lengiwathanda kakhulu nibafundzise kudina konke lengiyale ngako. Amen. Haleluya. Amen. Manje ke umthandazo yimfundiso ya Jesu. It is the doctrine of Jesus Christ. Yini bathandekayo? Doctrine of Jesus Christ. Imfundiso ya Jesu lefanele ukuthi sidine thina njengabantwana bakhe kube yindlela yokuxhumana kwethu noNkulunkulu. Haleluya. Amen. Amen. Uma manje Jesu ayinkosi. Uma manje Jesu ayinkosi. Uye wahlubeka kakhulu ngalendaba yemthandazo. Haleluya. Amen. Ayinkosi ethi wabo bonke angumbusi anemagunya anemandla onke. Kodwa indaba yemthandazo iyamhlupha kakhulu ngoba imfundiso yakhe lefanele ukuthi enesibonelo anzi kuba afundzise labo labamlandzelako kumbike ukuthi imfundiso yakhe Jesu yekhuluma noNkulunkulu iqale kuye. Amen. Haleluya. Amen. Ayene lenzaba ibe impilo yamalanga onke ayiphile asikhombe ukuthi behambeka lamthandazo. Amen. Inkosi yemsayisibusise. Amen. Ngoba uma sowuthole lembangeli naso uthole ini naso uthole this gospel of Jesus Christ tabi tatsivele kwelengana khumane noNkulunkulu utokhona lekufakaza emathina wasafakaza bana basha abasafakaza ngafuna ubona ngikuphela emathina malumela abafakaza sekugcina nje child ministry. Uyabona ukuthi kunempehla lekhona. Kukhona timpungushe letinyonyobele ezivini. Haleluya. Amen. Tiyasikela kancane. Kunempehla lekhona. Lalela bazalwane. Kuba la ngaphambili nje utoba yi-praise team. Akwafanele ukuthi sizikuthoke sinifundze. Haleluya. Amen. Akufanele ukuthi sizedelegate simfuqe. Ngoba inkonzo yenu phela uthathe stage sakho nje uliteenager lakeni kube kushaya inkosi yemsayisibusise. Amen. Naku ufuna phakathi ma teenagers abukho. Naku ufuna phakathi bantu abasha abukho. Kungoba kukhona nokulahleka kukhona nokudlekana. Inkosi yemsayisibusise. Kuyasilahlekela lesinto kuyahamba. Kancane. Siyaphela inkosi yemsayisibusise. It is a form of communication
indlela ke lesikhumana ngayo noNkulunkulu kusho ukuthi kufanele ukuthi sifundiswe njengoba lenkosi lengikhothako isifundisile ibafundisile laba lebashumayela evangeli leyo mfundiso sayichithekela nakithi inkosi yethu sayisibusise bathandekayo kunetinto letendekako emthandazweni inkosi yethu sayisibusise emthandazweni kulela sifike sikhona kuvuma khona tolo haleluya emthandazweni sifike senenjani bazalwane emthandazweni ngoba ngisuke ngikhuluma noNkulunkulu tiphambe kodami ngifike ngikhona ukukhululela ngitidlale ngitibike ngitilethe yonke kuphi bazalwane kuphi ntompilo angingakule umbhoko phasi kakhulu kodwa emthandazweni asivumi nje tolo kuphela emthandazweni siyacela sitelele nezidingo tethu ngoba sisuke sifoka nababe wethu siyacela sitelele timo lesifisako ukuthi tendeke kwempilo tethu amen inkosi yemsayisibusise bazalwane sidicela letiko emthandazweni ngoba sathi ukuthi lo nkulunkulu uNkulunkulu wemandla onke noma wetiko tonke amen haleluya amen emthandazweni kulapho lasifike futhi simbonge khona uNkulunkulu inkosi yethu sayisibusise amen siyabonga abengcwele siyabonga namanje uhlale nje ungathandazi lalele utawubeva basho babe siyabonga bayibambe kahle inkosi yethu sayisibusise bazalwane siyambonga uNkulunkulu amen emthandazweni kulala sifike khona sikhona nekuthi simnikele idumo uNkulunkulu inkosi yethu sayisibusise labantu lesibalandelayo labamakhawe alenkolo boDavida sibavile bamkhona bamdumisa inkosi yethu sayisibusise amen emthandazweni sike sithole lethuba lethi simdumise uNkulunkulu inkosi yethu sayisibusise amen okay ngigcine ngibona ukuthi umthandazo nakafundisa uMpostoli Paul kuba seFesu chapter number 6 kusho ukuthi umthandazo usikhali it's a weapon haleluya amen umthandazo usikhali lekufanele ukuthi liteenager lekufanele ukuthi umzalwane asisebenzise ukuze impilo yakhe ikhone kubhukula ingobe haleluya usikhali lesitawuthi manje nasingaseyetiswa labanenge batawuphelelwa ngemandla labanenge batawufaka igiyaleli emuva labanenge batawulandzeka inkosi yethu sayisibusise bese buya lamagama lathi nani ngabe nifuna kuhamba na inkosi yethu sayisibusise ngoba lithi khona abafundi labasebona bathi hayi ikhulu nemfundiso lena ngqolo umvele ayikhwithe inkosi yethu sayisibusise amen kepha ke akhona emandla lamthandazweni haleluya amen kungakuthi asilombhali hlomani tonke ekhaya kaNkulunkulu kusho ukuthi akhona emandla kuphi la emthandazweni okay safika la khona sibona ukuthi umthandazo uyasiphucula simo lesiphambi kwakho haleluya akukhathalekile ukuthi hlobo lwesimo lesikufikele nethi kusuka usimo lesita nebuhlungu noma lesita netako noma lesita nekukhathateka kodwa emthandazweni ngilafike kuguquke khona tino haleluya amen ngidayibala ngiyithini lenzaba yami le umuphi kodwa lo mnyaka phasa ngaphalala eleshazise lambhamali ngawo enkandeni
2014. Ngiyabonga mfundisi wami. 2014 saye sahlangana nelitshe lenkinga. Nansi azalwane. Saye sahlangana nelitshe lenkinga. Ibhuzunga man. Litshe elikhulu. Kwathi ngalokuhalala. Kwalosuku lomshado. Ngalobuhlwa. Kwalelo langa lelo kusasa kufuna kube umshado. Kwawuhala ekwalaleni kwabo 89. Wagula makoti, wagula imosa kufa. Wagula makoti nokukhomba ukuthi uyafa ngeke ivela igoke kusasa. Nisangiva boss. Amen. Wagula ngoba ukuthi sesiyaphikisana. Akaye kuchepa. Makaye kuchepa tutabakhona inomshado. Lesimo sithi uyafa. Akebe njani? Akahambiswe aye kuphi? Esibhedlela. Then ngala kusasa umkhwenyana ufuna umfati wakho lobalile ukazime. Emasuthi walungisile Detroit ikhona ngoba uright. Funa bamnika umfati wakhe. Sasesiya lapha kuNkulunkulu. Sasesiya lapha kuNkulunkulu. Sangena lapha egameni lapho abekhala khona. Athi mangishiya naba. Mangishiya naba. Akhala. Sasesiyangena siyakhuluma noNkulunkulu. Sakhuluma noNkulunkulu sathi lehlazo lelingaka eNkulunkulu. Lehlazo lelingaka eNkulunkulu. Lehlazo lelingaka emalungiselelo asala lesigaba lesi. Bese thiwa khona ifofu. Awusekho. Wehla nguNkulunkulu. Wehla nguNkulunkulu. Bambita pata ngamalala. Wathi sisi. Wasidayidayida. Wathi malo. 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 Sima! Siyashintsha emthandazweni. Inkosi sisisi. Amen. Ngiyathandaza. Kuthemba uNkulunkulu nasesihlangene nabekima lethu. Bese uNkulunkulu ke ulethe results. Hallelujah. Amen. Akhona results at same time. Akhona results lantathatha umgamu. Hallelujah. Kumeke kusho ukuthi uNkulunkulu ngekaphendula. Yeah. Kumeke kusho ukuthi uNkulunkulu uthulile. Hallelujah. Hallelujah. Asasithi James number 5. Verse number 17. Chapter number 5. Verse number 17. Elijah labe umuntu afana nathi. Wakhuleka ngokunxusa ukuthi lingani langedelana emhlabeni iminyaka lemithathu netinyanga letisithupha. Emakosa iqala chapter number 17. Uthi verse number 1. Elijah waseTishbe labe ukutalwa eTishbe kula kaGiliyadi wakhuluma kuAhabi wathi ngelibito lasimakathe uNkulunkulu lophilayo ema-Israyeli lengimkhondako ngiyawutshela ngithi kungeke kube khona ematolo ngisho nemvula kule minyaka lembala letako. Jawaban uthi ke umuntu fanana nabo bantu. Nathi. Uthi ke umuntu fanana nathi. Wathandaza iminyaka lemithathu nengcenye or 3.5 years. Wathi ngeke khona imvula. Kwenenjani inkosi leNahabu ihlubuke uNkulunkulu lesathi phakathi endikaNkulunkulu laselislip lenkosi le yona wengamoke amakhosi lakusile ngemphamana. Yebo baJeroboam nabo babhuka bagenda iThixo bakaphathiwa eksela Ahabu. Inkosi yesibusile. Amen. Waze wayothenga naboJezebheli. uNkulunkulu yamnyanisa kakhulu. Hallelujah. What's going on?
asesiswishe ivume uyikhuluma phambi kwale nkosi le ndoda inkosi yemsayisibusisi uyamtshela ukuthi ngeke ngithole matolo ngeke khona ngithole mkemetelo ngeke haleluya amen andithiwa ke manje waseyena uyayikhuluma lento emthandazweni yenela haleluya haleluya amen angumuntu ufanana nabo bani nasi fanana nathi inkosi yemsayisibusisi amen umthandazo uyabhena thini letingekho tibe khona inkosi yemsayisibusisi amen ngingeke ngikhumbule la kodwa ngiyasola ukuthi bena grade 2 ngeke ngikhumbule la kodwa ngiyasola ukuthi bena grade 2 uma ngithandaza uma ngela umthandazo lothini uNkulunkulu ngicela ukuthi ngikahlula ngoba sengifile ukugeza nyawo lekangiva mangithandaza ngoba lesikoleni la besifundza khona bekuba na grade 1 la lekona leli kube na grade 2 kule kona leli kube na grade 3 kule kona leli kube na grade 4 kule kona leli kusho ukuthi nasofika standard 2 so graduated sesiphelile isikole sha grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 standard 4 grade 1 grade 2 standard 1 standard 2 nasushaya standard 2 hayi songqobile yaphela lapha indaba yami uma babe avela lapha emnyango angongotha emnyango ungongotha esikolweni angongotha ekhabo uyongifuna esikolweni makafika lesikolweni hamba ngebhayisikili kulomdzala sebenza le ndaba nkulu ulethe itakhi abantu bazalwane emva kokuthi ngile njani kanjani ngayithathi kancane ningayithathi kancane bazalwane all right bukhona but in Isaiah chapter number 188 yes le phosi lengezekiya lena ngicela sifunze khona verse number 1 kuleyo malanga Hezekiya wagula wabamba neteli umprofeti Isaya umsawa Amos waya kuye wafike wathi naku lokusho ngisimakathe uthi sale ulungisa kahle yonke into tasemndenini wakakho ngobe sewutawukufa angeke usinze Hezekiya waguquka wabheka ngasembonzeni wathandaza usimakathe wathi usimakathe khumbula ukuthi bengihamba ngokwethembeka lokunjani embi kwakho nekuthi bengikunikele kangakanani embi kwakho ngayo yonke inhliziyo yami ngenta lokuhle emehlweni akho Hezekiya wakhala kabuhlungu ngicela uphinde verse number 3 usimakathe khumbula ukuthi bengihamba ngokwethembeka lokunjani embi kwakho nekuthi bengikunikele kangakanani embi kwakho ngayo yonke inhliziyo yami ngenta lokuhle emehlweni akho Hezekiya wakhala kabuhlungu wakhala emthandazweni amathi lokugula noma bekakubangela ukosana ribhini ngale ngoba bakunetimo lebekahlangene nazo inkosi yemsayisibusise isongelo lebekahlangene nazo manje sasiva lapha ukuthi kwasesa uyagula emva kwalokho inkosi yemsayisibusise wagula wabamba netimo wathunyelwa Isaya hamba umtshele akahlelambise kahle into nasemndenini wakhe ngoba sowutakufa wahamba wabuka lifayela lempilo yakhe wathina kalibuka wangabi nemahloni kumtshela uNkulunkulu lisengasho nje thina jathi uNkulunkulu yakakha ngijone ngidora
Ngiphi njalo ngasho njalo namhlanje. Yeah. Lithi uNkulunkulu uyambona. Angina boyfriend. Angilali nangengqondo, angilali nanga Facebook, angilali nanga YouTube, angilali nanga mangiphi, mhlawumbe social media. Sansan. Lengosi ithi uyangathi ukuthi ngabe kanjani phambi kwakho. Yibuke impilo yami ukuthi njani ekhoneni bakho. Lo mthandazi ngabhala ukuthi mina it changes inhlitiyo yaNkulunkulu. Umthandazo uyayiguqula inhlitiyo yaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Umthandazo wena kanjani bazalwane? Uyayiguqula inhlitiyo yaNkulunkulu. Funza mfundisi wami wetayela. Ngoba kwasekuthiwa buyela. Phangisa Isaya. Buyela nayile ngothi semthandazweni. Buyela gijima. Funza. Lithi laSimakade lefika kuIsaya lathi hamba uyawutshela Hezekiya uthi naku lokushiwo nguSimakade uNkulunkulu weyihlomkhulu Davide uthi ngiuvile umthandazo wakho ngitibonile netinyembeti takho ngitawukwengetela iminyaka 15 ebutsweni bempilo yakho. Nayi bonus. Kukhona eMarizatha asemthaya. Kukhona eMarizatha awuthatha isikhathi. Yeah. Kungesiko ukuthi uNkulunkulu ngekaphendula. Inkosi emsayisibusisa. Amen. uNkulunkulu wetikhathi. Bathi laba labafundile bena sisidumsile. He is the God of appropriate time. Ngibela sikhafuna lesisitolo abenolo simali yaba. Inkosi emsayisibusisa bazalwane. Amen. So ngoba uNkulunkulu wetikhathi letikahle. uNkulunkulu wemathuba la kahle. Uyadala izinto lesikhathi lesithinta sikufanele manje. Kuthi into ngibheke ngala indlela naye. Yes. Inkosi emsayisibusisa. Amen. Yavela lenkosi. Yawaveta lamandla emthandazo. Sambona asaphiwa 15 years more. 15 years more. Yeah. Ngenxa yemthandazo. Nangenxa yempilo yakhe lemsulwa. Unjani? Hayi. Tikona lesingeke size sibe nato sithandaze sijuluke sihubuke emabhuluka abhoboke. Ngenxa yaverse number 7 chapter 15 kuJohane. Mfundzeni. Johane umvangeli chapter 15 uvuze verse number 7. Kunedingo lesingeke size sikithole noma singathandaza sigibele tikomathayela noma singathandaza sizile noma singathandaza seleni. But verse number 7 kunenkulumo nayibeka. There is a condition. Hlalani 27 verse 15:7. Hlalani nami hlala kimi nemavi ami ahlala kimi niyawucela lenikuthandzako nikuphile. sithi ke emthandazweni sebenjani? Siyacela sebenjani emthandazweni? Siyacela kodwa kune bottom line noma kunemngcele uma emavi ami enjani bantu bagijima bayocela abe emavi angakahlali bese bathi batawuthola impendulo lutho ngeke ntwana Nkosi sikukhulekele sinayo ifaith thina engala but ngeke usebenzele kufuna kuhlangabezana naloko akho bambane. Hallelujah. Amen. Kufuna bambane. Amen. Kufuna bambane. Ithi lenkulumo ngani mahebeni ithi lelivi leli lesanishumayela kulaba bantu laba alizange likufole khona phakathi kwabo. Lelivi lesabaniketa lona alizange likufole kukhona phakathi kwabo. Shothi ngeke isebenze nakungekho lokukholwa la. Hallelujah. Amen.
These are the results. Emthandazweni. Inkosi emsayisibusise bazalwane. Ake sithinze ku Exodus chapter number 32. Uthinthe khona verse number 7. Umthandazo uyayiguqula inhliziyo yaNkulunkulu. Umthandazo uyayiguqula inhliziyo yaNkulunkulu. Umthandazo wenza njani bazalwane? Uyayiguqula inhliziyo yaNkulunkulu. Simakade wakhuluma kuMosi wathi nyanzeka wewuke ngoba labantu bakho lobakhipha eveni laseGibhithe sebonakele. Yehla. Sebaphambuke ngekushesha kuloko lengakuyala ngako. Sebangibilikise igolide benda lithole leliduna. Balikhothomela balikhonza. Bathi manje bathi Israyeli namuke uNkulunkulu wakho lwakukhipha eveni laseGibhithe. Simakade waqhubeka wakhuluma kuMosi wathi seyibabonile labantu ukuthi basive lesinenzamo lelukhulu. Ngakho-ke ase ungiyekele ukuthi lulaka lwami luba ashule lubabhubhise. Kube Wena-ke ngitawukwenda ube sive lesikhulu. Phumula lapho Mshumayeli. Labantu labaseni babonile ukuthi basive lesinjani manje. Lesinenzamo lelukhulu. Noma ke labazalwane laba senibabonile ukuthi basive lesinjani manje. Lesinenzamo lelukhulu. Lama Israyeli eMoses senibabonile ukuthi anenzamo lelukhulu. Kube ukulumla lefunzane nathi. Bekathatha uNkulunkulu lamathina senibabonile ukuthi anenzamo lelukhulu. Noma atshela ukuthi akalahle ama boyfriend baqhubeka nawo. Hallelujah. Amen. Benda njani? Sasiyaza nje sakhala umlejoya. Sithi phaka singemjolo. Kufundiswa kanjani? Hawu madoda. Bazalwane. Kufundiswa kangaka. Tinzamo tiqhubeke tiqine abe khona amakhopheni wakho goje intombi yakho vele ibe khona ngoba thine ubona ukuthi sithi umoya mina ngingahamba lapha ngoba kungujetho wena jolo wena ngwathi bebonke Cala nyalo. no ngingafunda kanguwe sengiyaqala lo mishiwo Pasó. bathi hayi Aaron uyabona uhambile nomuntu asathi ukuthi kwendekeni asathi nekuthi yile lemele akusaphutele kuya manje no sendele uNkulunkulu listen Bible bamkhona risha noma bamcizetela ngoba thina motaba tijani uthi Moses nondasala na Aaron kongelela kwenda bika we basale babili inteke sasamoni asathi ukuthi kwendekeni sasizwe sikatha vile 40 days 40 nights wamile usemthandazweni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Laba na Joshua lethi ngala ngemuva iyadliwa ngoba lamaIsrayeli anani anetizamo letikhulu. Yeah. Othonu. Uyigcina hayi kwisanje ma-38. Kwisanje ma-38. Wala kanto. Ngala ma-30 ngale golide. Base wase kuthi nami. Nkulunkulu wethu. John 5. Bathi nababuya laba. Athi Joshua ngiva manje ngathi kunemi. Athi Moses haya kusimsindo wenu lo uhlabela lo. Hallelujah. Yeah. Kanti uNkulunkulu uyamtshela Moses labantu labangifuna babulala ngibakhethe la. Ngoba bangishile nje bangihlubukile nyana. Funda. Kodwa Mosi wamnenga Simakade lo uNkulunkulu wakhe wathi hawu Simakade lulaka lwakho lusivuthelelani lesive sakho lowasikhipha eveni laseGibhithe ngesandla sakho lesinemandla
lamakhulu. Pho kudzingeke ngani ukuthi eMagibhithe abe asathi wabakhipha ngebuqili eGibhithe wabe sewubabulala ngekubachitha ebusweni bemhlaba baphelela etintsabeni bonke. Mane uluyekele lulaba lwakho loluvuthako uxole ungasehliseli imbubhise lesive sakho. Kumbula Abrahama na Isaka na Israyeli tingeku takho lwafunga kuto ngelibito lakho watetsembisa wathi ngiyawunanzisa titukulane tenu ibe ndangetinganyeti tesibhakabhaka lelive lenginetsembisa lona ngiyawulipha titukulane tenu liyawuba ngelabo phakade naphakade. Verse number 14. Ngaba simakade wagucula umqondo wakhe wangabe asababhubhisa abantu bakhe. Naye ndoda kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukuthi siphumele eGibhithe lekukhona uNkulunkulu wasikhipha ngesandla esiphakeme. Nyalo nasentini ngiyale ukuthi uyababulala labantu. Phenduka nguwe. Kulolaka lakho lekuba othulu babhubhise labantu. Ngicela ungayeki le nto lena. Uyambona lo muntu uthalaza kulesikhathi lesi. uNkulunkulu uguqula inqondo yakhe. La verse number 14 same time. Iko sentence kusise bazalwane. Amen. Ene ngishito ngathi kupita ukuthi wena lokoka nalo uNkulunkulu ube ne relationship lekahle lehlobile le manje mazula kawufakaza sino lona losathandaza manje ngemfanela. Amen. Iko sentence kusise. Khumbula ubathembise ngoAbraham na Isaka na Israel. Khumbula ubathembise akawuthi lamaGibhithe ke bathi sesiphendelela kanela uNkulunkulu waguquka wathi right Moses ayibe nani wetha Moses wafuka bakhanza baba kulomkhuba lamtshele wona uNkulunkulu. Inkosi emsayisibusise Amen. Amen. Umthandazo uyayishintsha inqondo yaNkulunkulu. And again umthandazo uyasipha emandla nekokuthi sikhole ukuqhubeka la ndleleni. Ake sithinte Kolose wecala chapter number 9. Kolose wecala chapter number yes. Kolose 1 plus Kolose 1 verse number 9. Kanjalo ke nathi kusukela mhlazana sizwa ngani asizange siyekele kunithandazela silintusela futhi niphelele ekwakhini inthando yaNkulunkulu ngekuhlakanipha nekuconda konke kwamoya. Okay. Ngicela ukubuli verse sanje kancane. Ungifundele verse number 7. Nafundiswa ngu-Elphafasi lothandekako losisebenzi kanye nathi nguye losimelele ngekuthi abe sikhoni lesethembekile saKristu. Seva ngaye ngeluthando lwenu lelinalo ngamoya longcwele. Safundiswa nathi ngabafundisi. Inkosi emsayisibusise. Amen. Laba inside lebandla. Haleluya. Amen. Basifundisa ngemthandazo. Basifundisa ukuthi sihamba siye emahlane. Basifundisa ukuthi sihlale siyekele maphalishi nemali. Amen. Basifundisa ukuthi sihlale siyinga sigqoka siyinzekela ini. Inyama. Haleluya. Amen. Waphela mshumayeli uma utawunqoba tingano
uyabona nje la kuthiwa kunesigebengu nakuthiwa kunani uyabona la kuthiwa kunesigebengu uyabona kuthiwa kunesigebengu ngiyasithatha ngiliphoyisa ngena njani manje ngiyasithatha lesigebengu lesigebengu lesi kuthiwa sirepile lesi Zabane kani? Isiphatha bonza ngosi ngivule esitokisini ngiyasipaka ngiyavala. Mangisivalela lapha lesigebengu lesirepile. Angifuni ukusanga. Ya. Lesigebengu masirepile lesengisivalele le. Mangisivalela le. Angisiniki lutho ngiyavala ilanga lekuqala. Ngiyasivova ingane. Ngiyavala ilanga lesibili. Ngizivova ingane ukuthi singaphindi siyengele bone. Elangeni laka-7 ngisikhumula boZankosi. Khumula boZankosi thatha ngisibeka lapha phasi lapha. Ngiyahamba ngilanda umuntu esabhemuka. Beka la. Shona khona. Nini? Ngizutshaba nemhlaba. Nini? Impalele stokisini for 7 days. Yafale nyama. Ngibona la kusho umsho no. Ngeke tingani ukuthi phela singaqala ukuthi sivove thina sivove thina sibulale. Uzongasho ukuthi nawe boyfriend yami. Ngeke uzisho into. Ngoba umuntu lo ibulala le nyama. Le nyama uchayife. Ayife. Ngoba lo vusa le nyama ngilabo khona nalabo chisa lamaqanda nanamakotapeni. Into ngomani. Into letinto ezidiwayo. Ivuke inyama. Ibe ngetinyama. Kuba ngamkhanza umuntu ajila la kamelweni. Yebo wena mfana yini inkinga? Kwene njani? Uchiliswa yini? Ngilala kumphethe. Then Sathane ngoba ngisomakhina. Ngisondondondondo. Wena mshumayelo wami. Uyaya asethe nokuthi nakavusa le nyama ajila lo mfana lo. Abese sokukhulula utalo okunako lokuva ukuthi hayi ngathi nami manje lento nangayithola. Bese sewena lokuthi ibhobokelane. Lethi thakathakathele njani? Ibhobokelane. Ngoba kuna positive na negative titawuhlangana na kanjani? Lapha ngiyathandaza mathineja awulinzi ukuthi umanyetwe uzazame emthandazweni. Wena nguwe lokhona lapha ekitchini, nawe nguwe lokhona lapha ekamereni, nawe ufuna uthandaze. Nawe sibabekile nje siyala kitchen nabe bathathe police. Alento dayazile. Ivukele. Ayikho le ndoda. Sikhona lesitoko. Lesuke sakhuluma ngabo ukuthi abathandazayo. Nabo sesilabathandazayo. Kwabona singibona bathi awukhona manje kunqoba inkosi emsayisibusisi. Amen. Uma ngabe labantu abalabili bayathalaza. Buthakathaka vele utawubehlela. Inkosi emsayisibusisi. Amen. So sivile bazalwane. Ngaebrafas inkosi emsayisibusisi. Yethi sitshela uyethi indaba lethi mnandi. Kumesiva ngani mateenager besitamba 9. Funda sisi. Kanjalo ke nathi kusukela mhlazana siva ngani. Asizame siyendele kulithandazela. Silinkusela ukuthi liphelele ekwathini inthando yaNkulunkulu. yaNkulunkulu ngebuhlakanipha nekuconza konke kwamoya. Nawe be-challenge. Sesitsheliwe ngale nkosi yemateenager. Lena yesibili inkosi emsayisibusise. Siyabonga kubothishela labayilwela lenza bathi hayi khona. Asibakelele labantwana abangamateenager. Sesinemsebenzi yokuthi simkhulekele. Kodwa sisanikhulekela pipi. Bantu lekufuna bakhuleke kakhulu bobani? Hayi wena lokhulekiswako. Thandaza kancane. Labantu bakhe incane ikhulekise. Sengiyona labazila labo 4 days. Wena udoda ifasting.
wena udoja ini udoja thandaza sina lesibhizi sithayi asibreak isilala nayo sivuka nayo hamba nayo solo sikhalele ama-teenagers wethu solo sikhalele abantu abasha bethu solo sikhalele intombi ethu nensizwa tethu kuzithi manje ningahlazisi ilivangeli haleluya Amen. lendaba yekwehluleka ekukholweni kule stage is a practical issue yinto lekhona maningi ama-teenager ethu lafile baningi abantu bethu labasha labafile indaba isakuphi badoja umthandazo bathi bakadoja umthandazo badojena labafundisi ngeke bamdoje uNkulunkulu haleluya ngeke siyele ukuthandazela sesivile sobasebangani azange sayekela ukuthandaza inkosi emsayisibusisi Amen. lendaba yekuthandaza akusiyekelwa haleluya lendaba yekuthandaza ingumsebenzi lendaba yekuthandaza into yekweniwa lendaba yekuthandaza into yekuphilwa inkosi emsayisibusisi Amen. ulushaye likhona silapho kube mnanzi Yeah. impilo yasekhaya le ezulwini angithonzi ngene lokhu kuthiwe yinto wena makekude mayisolo ngiyafuna kusho noma asale sishintshane lo compose yona usithi yinto ibangela siyo into yibili impilo yasekhaya le ezulwini impilo yasekhaya ezulwini ushayikhola sinakho umsulwa ushayikhola sakho ithi mnanzi uthi impilo yabazala impilo labancane levangele ngiliphiwe labadlali Amen. inkosi emsayisibusise bazama Amen. verse number 4 verse number 10 verse number 9 10 Sinikelela nekuthi niphile impilo lefanele nalethandzekako enkosini nithele ithelo emsebentini wonke lolungile futhi likhule nasekumatini uNkulunkulu sinithandazela siyanicelela ngisiyethandazela siyanicelela ukuthi likhule ekumathini uNkulunkulu siyanicelela inkosi emsayisibusise lo muntu lomcelela wena ulele ngaleso sikhathi akayinaki lendaba yethandazo inkosi emsayisibusise ngicelela nama-teenager akamngaki ngicelela nama-teenager asenkambini ngicelela nama-teenager asehosina wona ngaleso sikhathi athe manje khona luphelile frishi abika kungathi lesikwanaside lefoloni ngeke sehle so siyakhulelela sinicelela ukuthi bazalwane nikhule epathini intsandvo yaNkulunkulu ninge-teenager. What is the will of God ngani ufunani uNkulunkulu ngani Amen. ufuna ukuthi nikhule ekumathini nasekumesakho and live holy. Amen. And live njani? And live holy. Unkulunkulu uthi gaba ngalabantu abaphila holy. Ngoba uyakhona wena Sibusiso ukuwenda umsebenzi ungasingcwele. You are not holy. Ku grace yaNkulunkulu. Fambele nje uNkulunkulu. Uthi utosilida. But one day for you. If you don't repent, you are going out. Ungaphenduki. Uyahamba. Fundi. Silingisela ukuthi uNkulunkulu aniqinise ngemandla ebukhosi bakhe kuze kuthi nome sekuvelani kodwa nine nisime nime nibeketele ngekujabula Yeah. nibonge uyise lo wanenda nafanelwa sabelo selifa lalabangcwele ekukhanyeni Mpinze 11 ikhona igaba lengithandayo. silingisela ukuthi uNkulunkulu aniqinise
ngemandla ebukhosi bakhe kuze kuthi noma sekuvelani Khawula. Kuze kuthi noma ngabe sekuvelani. Haleluya. Amen. Siningimusela ukuthi nanoma ngabe sawukhandwa yini. Ukhole, uphunyula. Siningimusela ukuthi noma ngabe sawuhlangabezana nani. Bese sesiyakubuka futhi nawe uthi manje ngiphunyule kanjani. Bawupawula babhizi. Bathandazela labazalwane baseKolosi. yes Sukela seva ngani bazalwane. Zange sayekela ukukhulekela. Sifuni futhi kuyekela ukukhulekela mathineja. Ngoba nisuka la nyalo niyongena abantu abasha. Akufuneki nanisuka la niyale stage lesa. Nifike ningumkhuhlane. kunjani Haleluya. Amen. Kufuna nifike nibo holy noma bathe nabo bathena bo holy. Vele sifuna bona labo holy. Amen. Kufuneka bona. Manje sesiyakhulekela. Kuze kuthi noma ngabe sekuvelani. Ngabo enkosini nithele ithelo emsebenzini wonke lolungile futhi nikhule nasekumatini uNkulunkulu. Sinithandazela sini. Siyanitelela ngisiyenthalazweni siyacela. Siyanitelela ukuthi nikhule ekumathini uNkulunkulu. Siyanitelela inkosi yenza isifusisi. Lokhu ngizokucelela wena ulele ngaleso sikhathi. Ayinaki yenza wayekhathaza. Inkosi yenza isifusisi. Ngitelela namathineja akamngani. Ngitelela namathineja asenkambini. Ngitelela namathineja asehosini. Wona leso sikhathi athe manje khona uphelile fish. Abika. Kungathi lesibona siyitelefoni ngeke sehle. Siyakhulela, sinikelela ukuthi bazalwane nikhule ekwathini intambo yaNkulunkulu niye mathineja. What is the will of God ngani? Ufunani uNkulunkulu ngani? Amen. Ufuna sikhule ekumathini nasekumeseni. And live holy. Amen. And live njani? And live holy. uNkulunkulu uthi gaba ngalabantu abaphila holy. Ngoba uyakhona wena Sibusiso ukuwenza umsebenzi ungasingcwele. You are not holy. Ku grace yaNkulunkulu. Awubekele nje uNkulunkulu. Uthi utosilida. But one day for you. If you don't repent, you are going out. Ungaphenduli. Yeah. Silinyusela ukuthi uNkulunkulu aniqinise ngemandla ebukhosi bakhe kuze kuthi noma sekuvelani kodwa nine nisime nibeketheke ngekujabula Yeah. nibonge uyise lowonenda nafanelwa sabelo selifa lalabangcwele ekukhanyeni. Mpindle 11 ikhona indaba lengithandayo. Silinyusela ukuthi uNkulunkulu aniqinise ngemandla ebukhosi bakhe kuze kuthi noma sekuvelani. Khawula. Kuze kuthi noma ngabe sekuvelani. Haleluya. Amen. Siningimusela ukuthi nanoma ngabe sawukhandwa yini. Ukhole, uphunyula. Siningimusela ukuthi noma ngabe sawuhlangabezana nani. Bese sesiyakubuka nawe uthi mangathi ngiphunyule kanjani. Bawupawula babhizi. Bathandazela labazalwane baseKolosi. Sukela seva ngani bazalwane. Zange sayekela ukukhulekela. Sifuni futhi kuyekela ukukhulekela mathineja. Ngoba ngisuka la nyalo niyongena abantu abasha. Akufuneki nganisuka la niyale stage lesa. Nifika ningumkhuhlane. Haleluya. Amen. Kufuna nifike nibo holy noma bathe nabo bathena bo holy. Vele sifuna bona nabo holy.
bakithi. Haleluya. Kumbe noma ngabe sebaqalele noma basiyathola. Kuthini ngiyathola mina. Sinoba nje nehosi yalapha. Loya. Utawufihla, afihle. Jangan kesakala salah teman kuaya bo. Nasakala teman kuaya. Yang lain dah. Jangan sufi selang menyukai. Terus. Ini jangan terus. Ini dulu. Sih kita apa soal fiscal? Ada bunyi. Pokoknya ada bunyi. Mama there is no smoke without fire. Ngeke kunye kudumu. Nithini mina? Nangesikhathi nyalo ngangivula le video yami ngikabe lesithepa kakangisho kubi. Yawe ngapela ekhaya. Thing 2. Lengihlala kamakhelwane ngendasi. Lengihlala la khaya. Lelingabi late. Ngisebenza ngato thing 2. Ngivule balai. Ngicebe ngathi inhlanyelo. Ngiphethe batata. Ngenda konke ngato. Lokho nto wasikhuluma saphela. Wena ke ngiyazi. Kodwa mase sisedibhini. Ngithi ngimelela lo mhlambi lo. Ibalekele ibone lo mngani wayo lapha iye kule ya. Ngoba inombolo tehlukela netibaya tehlukela. Nale iyabaleka ifuna le ya. Nale iyabaleka ifuna le. Now, uma kunjalo le uma kweleka ihamba izumbili likhaya nisilele itawu ibukele ni itsakashi Mama sedumbila bapipi lesikolweni bayatshelana kuthi sibonge uthola lapha sanele uthola lapha zodwa uthola lapha mina ke uma babuka labangani ohamba nabo kuthi bangani labanjani uke ube nomngani ofana noJonathan phakathi enkosini iyezo tele ngiyithanda manje ngicela uJonathan yeyaba umngani waDavide yakisela uDavide lokho kuthi baba malanga ngulani yazama ngathuthuke indlela. What kind of a friend is this? Namhlalo umngani noma kisethongeni uyaya babuke labantu hamba nabo babuke labantu loskiba nabo babuke leskip sakho sinjani. Why can't you reverse? Oqala nje bakucezela the appetite of prayer. Bakucezela ini? Bakucezela umdlandla wothandazo. Labantu ikimena. Haleluya. Amen. Sisike manje siyenthelazela abateenagers. Nanoma ngabe sevelani. Man. Verse number 11. Sinyusela ukuthi uNkulunkulu aniqinise ngemandla ekhosi ba. Kuze kuthi noma sevelani kodwa nine nisime. Haleluya. Amen. Nisime nibeketele ngejabula. Hayi lokuthi Washaya nje ukukhula lapha ebandleni. Washaya khulula lesono nje sibekana lapha ebandleni. Washaya qiniswa kakhulu. Hey, you are already defeated. You are already defeated. Jonathan Ngumba. Ngene mini zule. Ungethule kusenakama. Hey, papa ngambala. Kefanele ngicale lapho ukuthi abantwana sibathanda njengoNkulunkulu. Nemathi uNkulunkulu sasangana. Kuyabona when it comes to a child. uNkulunkulu umuntu osempilweni longabani, unkani. Haleluya. Amen. Phela ngeke nje sinakuthiwa kuletha abantu bani. Badongusiswa. Basa abafundi no manje inkosi yena. Babavini. Bathi no. Kumele Uba muzi wesu. Balabanda.
Ngasho lapha enhlitiyweni yemuntu, lapha enhlitiyweni yamuntu wekala, kunemali. Haleluya. Yini abalala benabakala manje khuluma ngezabe ukuthi ngibani laba mkhulu ngibani chapter Luka chapter number 9. Lewo verse number 46. Ikasenza sebathi manje ngibani laba mkhulu kunalomunye. Yeah. Uyasuka Jesu uthi no manje asekuye umntwana ngikumisele eceleni kwami. Kusho ukuthi umntwana uyinamba 1 lapha uNkulunkulu ingalo sensana. Amen. Amen. Inkosi yesibusisi. Amen. Uyabakhazela abantu. Sotaba mncane fanele. Lo memukela umntwana. Haleluya. Amen. Lo memukela umntwana lo taba ngani. Moyo taba mkhulu nalomunye. Akusinza bekubani. Into ekhulu ingaba ekwehla ube nehliziyo ubani so bantwana balapha ehlitweni kaNkulunkulu ingakho Jehova athi balifa lelibuya kuye basibusiso inkosi yesibusisi amen ingakho lana simthanda bese ngeke sifundzise kanjena kuya hayi asinandzaba nathi asinamsebenzi inkosi yesibusisi Amen. kubikathi nani banyane Hayi sinaye nathi umntwana lona lapha ekhaya uyathi nje asithandazile. Asithandazile. So yangila ebaba asithandazile. Niyakela njani? Angazasho njalo. Uvele ngwephasi khona lapha sho. Namake naye nathi manje asithandazile sivele silale yena manje. Yeah. Ngoba lento kusho ukuthi sasifakile lapho kuye. Yeah. Inkosi yesibusisi. Amen. Ho! Nathi bazalwane, asibe lesikhundla sethu semthandazo. Ungaba sekamerweni, ungaba sekishini, ungaba kulala kulelo khumbi lokulo. Nawe balesikhundla sakho semthandazo. Hallelujah. Hey man. Kwese sizama ngemzambi manje ngihawane manje basadakhulu. Oh. Hey man, afaka kakhulu ngaphalala. Bengatawutheshiwe ndeni. Shami kongelo awuzilapho zibonana na Yesu esikhundleni semthandazo lapha esikhundleni semthandazo kulaba ngihlangana khona ngale ndoda yamadoda leJesu inkosi yesibusisi amen hayi asambe isothandaza amathina izaba yethu labangeni vele injalo Oh, noma kungasibona abangeni la kuJesu. Amen. Siyathokoza. Amen. Inkosi yesibusisi bazalwane. Amen. Akakho lefanele ukuthi athandazele lomunye ngoba bangakhaliswa ngale ngoba prayer group. I-prayer group nje is just to give a service. KuNkulunkulu. Hayi ukuthi yona seyithi yona ningasathandazi. I-prayer group is there ukuthi isebenze. Kodwa ke lo msebenzi is a task for wonke lokhona la. Sukela kubantwana labancane, kuye kuma-teenager, kuye ku-youth kuye kulabadala. Inkosi yesibusisi bazalwane. Hallelujah. Sifanele sikhankazele. Manje ke siyathandazela ukuze kuthi nanoma ngabe sekuvelana. Inkosi yesibusisi. Ngizithe umthandazo uyena into letingekho tibe khona. Nawufika kuSamuel chapter number 1 ngesafuthi. Kunale nkosikazi leya uyathandaza. Bhayibheli lithi uNkulunkulu bekasivalile lesifeletho. Haleluya. Kanti ilapha esithenjini sabo Phenina manje kungena lapho yena novele nje uyahushula. Nakathi uyahushula abantwana uyahushula. So kunenhlanhla inkosi yesibusisi. Manje wagcina amchukuluda. Kodwa le nkosikazi lena ayiyekelanga ukuthandaza. Ithandaza uthi liyaphuma liyashona ayiboni imphumela yaqhubeka yathandaza. Haleluya. Amen. Thandaza lwayo uNkulunkulu wayeke wasivula sinele. Batala umprofeti Samuel. Yamthatha yamnikela endlini kaNkulunkulu. Inkosi yesibusisi bathandekayo. Ngiyathandazwa. Ngiyathandaza bathandekayo. Ngiyathandaza ngekhathi intombi chapter number 6 verse number 18.
ngiyathandaza wena kanjani bazalwane ngiyathandaza Khulekani ngaso sonke isikhathi nikumoya ngekukhuleka konke nekuncenga nilinde ngesineke sonke nangekunxusela labangcwele bonke sinemsebenzi ngale uthi tese kanjani siyanikhulekela kithi siyanithandazela thina kuzathi noma nganivelani noma ngakuvelani ninenime niqinilelisile ninejabula thandazelanile iyashintsha manje le menu lapha ebledeni enanjani thandazani ke ninenyama Sokuthandazile Paula so ibekile lenza bona ke no hayi abesolo simkhuleka solo seva ngayefa France ukuthi hey nine nisile Ikosenza isibusisi siyalo seyami ngevesi sayi ale khanga bali sale khanga zabo bantu sale khanga zabo bantu basaba sale khanga zathine elendlela la sifaka khona kuthiwa asithandaze sikuphi umoya bengenye kerubi ke vele haleluya amen alake uze ufike moya nakhona idzinzi lekhona phakathi empilweni yakho ngeke njengoba siphalata kangaka ukuthi impilo ayihlobe sifisa ukuthi lo mthandazo ungeke wethiyeka thandazo utawuthiya ngempilo yakho haleluya amen thandazo utawuthiya ngempilo yakho ukhona nomake is it 2008 South Africa Tomari samkhulekela samkhulekela tishele alele phase ekhaya Sunday wafika enkonzweni Basibaza wena nkambi tobo wafika washo wasalwa ngiyangibingelele kamili basalwa bengifisa ukuthi kungathi nje ungaba khona lo khulekela angibeke isandla nje kanye uphile manje ke basalwa sengiyabonga umthandazo abo bakhona ukuthi kumsebenzi bengifisa ukuthi ningibeke isandla kanye ngiphile ngaleso sikhathi amen wahamba wahlala phansi langaphela iviki sahamba sawungcwaba uvela njani phambi kwaNkulunkulu for best results for best answers uvela njani phambi kwaNkulunkulu ngoba kuyakhawuta kuthi uvela njani phambi kwaNkulunkulu inkosi yemsayisibusisa amen thandazani manje nikhulele kathi konke nikubonge bese seniyawulinza inkosi yemsayisibusisa ngabe singasho yini sithi Timbao tendo lephilako tiyini sathi kana mhlambe bo grade 1 grade 4 noma grade 5 to grade 6 grade 7 bathi ke nabafundisa bathi characteristics of living things bathi bazalwane bese ke bathi a living thing one kulumanga thina breathe kusho ukuthi kufuna ukuthi iphefumule nayiphila lento kufuna ile njani phefumule number 2 nayiphila lento uthi grow kufuna sikhule number 3 nayiphila lento kufuna siye njani
Moses nakafika. Yeah. Number 5. Nayiphika le nto funeke njani? Funeke njani? Funeke njani? Basa bakulipita. Excretion. Kunati, bona nayiphika le khakikila. Yaphila ke le nto. Hayi nalo lekukula tonge tinto zihambe na kapsile kulokuthola. Yahamba la letinto. Lawo nama characteristics emuntu lophilayo. Ikosenza isibusisi. Ufuna ukuthi aze. Endakakathi laphini utawenza umuntu lo. Noma alithi noma akawuthi umthandazo. Ya ube vele uke umthandazo. Babedwana. Amen. Babedwana. Yabona umuntu umthandazo. Umuntu umthandazo. Nawe nje nawuthelekele wakhulukela kahle. To be fair, akunde finish. Asakhulume nje straight. Nomuntu lo naka ke number 3. Uyanuka. Naka ke number 4. Uyanuka. Nomuntu lo umthandazo. Uyamuka. Mabudule ngisho. Nomuntu lo umthandazo. Mawula. Nakakhipha nomoya. Uyabona ukuthi akusathi ukuthi utshela oya ino muntu thanda samudinga amathileti ngoba thina singemali pictures umthanda zawane njani thandazo uyaziwa sisakanye kanye bazalwane hey man umthandazo kufuna ukuthi ubeleke tingo umthandazo must reproduce ngilapho bafuna khona ukuthi ayilama results umthandazo ufuna ube netilo lokuya nato tiphathe ufakaze futhi mina ngathandaza noma ngithandazile haleluya uNkulunkulu wanika nako lo mthandazo noma multiply next thandaza njalo ngoba kukhona le character le shoda inkosi yesibusisi Amen. all right sisitha lo mthandazo ukuthi lo mthandazo awanzi like kwalomzalwane noma lathi kwalithenele lo mthandazo kube ungaze uphefumule haleluya utaletiwe empilweni yakho umthandazo uphinde futhi uhlukanise tingo uyabona ke la ukubanisa khona tingo ngilesikhathi lamakhale 6 of living things kuthiwa excrete hlukanisa tingo khokha tingo yahamba yakulahla haleluya banga baphuma Facebook lama Facebook baba sithathale ma Facebook uyathi yebikelo nawo ungene Facebook Ini ngabadala abantu basebenza kuma Facebook Lalu futhi akubala futhi bafuna ngawo bafuna ngawo efika bafuna ngoba information singamane silandela ngisho niyaphinde ka Facebook nibakhala okay ngiyiphi le business kamanje ufuna uyimarket ngoba mina kwele ngiyela ema-designers construction ngabo bonke mhlawumbe ngiyela engineering ufunani wena le lapha what kind of business uyifuna kwakhe wena yawona ndina maseba bonke labo extra ngaphansi sana ngoba we go there for business it was compulsory namuhla ayikho bazali lento itolo mhlambe makusayikamunga kuthiwe no vele Facebook la msebenzi like izinto akhulume nabo Facebook umkhuhlane wakhona nawuthi usakwenza nje bafana iphile manje
teenager maye bathule ngisho lokubamba ukuthi hayi akuyendeki lokho nawe uzawufuna le nto yakho ofuna ukusebenzisa ufaka idoti yakhe Okay. athi nekafaka le doti yakhe wena usafuna iyale nawe khona ukubloka le doti sokuthi imithi yokuba le doti yendeka uliteenager ngaleso sikhathi idoti ka FB itafini ufuna lapho mateenager Bafuna ngo. at the interest of time, it's 11:45. Hebrews chapter number 5. Verse number 7. Ngiyathanda abashayeli bami. Lo munye amele kuLuka chapter 22. Asemhlabeni Jesu wanikela ngokuthandaza nangekunyuza nangekukhala lokukhulu nangetinyembezi akhala kulo lonemandla ekumsinzisa ekufeni wevakala ngenxa yokumesaba kuNkulunkulu. Lalela bazalwane. Ngilanza one imiphuzu lapha. Ngilanza one point. Lokwena uNkulunkulu amuve Jesu. Kwakunguwe ukuthi uyamesaba. Liphinde mfowethu. Asemhlabeni Jesu wanikela ngokuthandaza nangekunyuza nangekukhala lokukhulu nangetinyembezi akhala kulolo nemandla ekumsinzisa ekufeni wevakala ngenxa yokumesaba uNkulunkulu uyayiva imthandazo yabantu abamesabako. Bese laba ke labangamesabi utayiva uNkulunkulu. Laba labangamesabi uNkulunkulu utabeva yini. Laba labashisha nato tonke intimo. Laba labangakhethi laba bakhukulela ngoqo. Utabeva uNkulunkulu. Nasebakhala kuyo. Utabeva uNkulunkulu. Ngoba Jesu ayingozi. Kwambita naye ukuthi ehle ahambe phasi kokwesaba uNkulunkulu ukuze imithandazo yakhe yemukeleke uNkulunkulu. Chapter number 22 verse number 40 kuLuka. wathi kube efike kuleyo ndawo wathi kubo thandazani kuze ningangeni ekulingweni. Kodwa yena wesuka kubo waqhubeka libanga lelingaba ngangemjikijelo waguqa phansi wathandaza. Wathi babe nawuthanda susa kini le ndlebe emsizi noko kungabi ngentando yami kodwa akwenyeke intando yakho. All right. Ngilaza nje 41. Ngasekugcineni nakathi waguqa phansi wathandaza. Ingakho ke sithi umthandazo is the doctrine of Jesus. Amen. Umthandazo yini bazalwane? Ngoba kwayena Jesu ayinkosi kanjani? Waguqa phansi wathandaza. Ayinkosi. Ungekho mhlawumbe lambona anyumukile kulabala hamba nabo. Kwamita sekele njani? He knelt down and prayed. Idoctrine yakhe uyayifundisa. That's why ke manje lo pastor naso ufika kwarile kala shaka mabebe sekata ukhuluma lamagama hayibo ngiphetheleza baletha imali inyakela intambo ngoba nami ngihambe ngiyesole intabani inkosi emzayisibusise bazalwane. Umthandazo izima open air noma singaba open air siyoshumayela lapha lapha. I will have to need. Amen. Is it Daniel? Daniel chapter number 6. I want to say this. I want to say verse number 10. Sengiyaqeda. Daniel chapter 6 verse number 10. Le ndoda kaNkulunkulu le yabeyivele ebukhosini. Yathi nasekuthunjweni, yathunjwela ebukhosini futhi nakho. Inkosi emzayifusise.
Asasungumthandazo waDaniel. Wathi kube Daniela eve kuthi sekubhalwe nomthethosimemetelo wanga waya ekhaya lakhe ekamerweni lelisetulu lapho emafasitelo akhona abevulekele ngaseJerusalema abeguqa ngemadvolo kathathu ngelilanga Abeguqa ngesitilo kathathu ngelilanga. Abeguqa ngani? ngemadvolo Abeguqa ngani? Ay. Bekafika gibele ayekamerweni lakhe lelisetulu. Lalela bazalwane. Abeye upstairs. Bekagibela afike upstairs avule amafasitelo labheke eJerusalema. Abese sewuyaguqa 3 times a day. Bathe bayamlandela bayamnyonyobela bakhuphuka letitezi. Baya letulu la khona khona. Bayamnyonyobela bafike bamkhanda. Lalela. Lo mthandazo. Labe kawena Daniela. Ngiyona lobavala. Ngiyona lekaSinkulunkulu. Angithumela ingelosi. Iyovala namalomo wamabhubesi. Haleluya. Amen. Loyo mthandazo. yeah Ngoba ngumthandazo onemandla. Hallelujah. Indoda lesaba uNkulunkulu. Umzalwane lo wesaba uNkulunkulu. Ukhonile ukuthi athandaze athunyelele an angel. Inkosi yesibusisi. Amen. Kunjani my daughter, can an angel be sent for you? Uma nje uNkulunkulu ungamlika kanyana. Angayibida ilingelosi. Hayi. Sivile lento manhlanje. Sivile ngimi ngumkami. Umbabe eShaba. Umbabe eDlamini sivile lento ethunyelelwa ingelosi imoto indize emoyeni. Uyabona lento ethunyelelwa ingelosi. Uyabona ke ngibambile manje vele ekhawuthi Jesu. Uyathi nje wathi sefile hawu Jesu. Hawu kodwa Jesu. Kulele mangeke. Yabiza imoto. Hawu Jesu. Hawu Jesu. Ya, nayizabathe kasehlathini. Iguquki ibukalela ikhamba khona. Ithi ngiyashasholoza ngena nawe kasehlathini. Ithi na uJesu. Lamba kwami. Bahambe bethe ngoba beshabathi ngegama lika Jesu. And ekwamphokela uNkulunkulu uthatha ingelosi. Lamba kwami. Sabanga sizawukrossa sikonela sihamba ngale kuleni yethu. Nasesiqala ndiza sesicrossa sikonela sikakala. Kwathiwa lo ingelosi ayivale itraffic. Ngeyivaleko. Kwathiwa vale itraffic noma nematraffic noma yini. Akuvale lokho isaphapha ngemoto kubethe imoto lekhamba itoshayisa labantu. Hallelujah. Wayithuma uNkulunkulu ingelosi. Ngiyayivaleko. Uyabona ngikhani ngiyiva mbamba namhla sihleli vende kanjani. Bengisolo ngayiva. Amen. Kwathiwa no le guardian angel le ngiyona lekayibamba singaroli yathi yayisidlaba ngalesigangeni yakagikini yaguquka sona ngithawu Jesu hawu kodwa Jesu ya ngiyayivale baba sana haleluya ngiyayivale balathatha uNkulunkulu bengayo le athanze kodwa ngiyafakaza ukuthi Daniel awathunyelelwa angel ngoba kwindoda lemesaba uNkulunkulu uthi nakakhuluma lapha enkosini Darius uthi itholakala into ecala number 1 kuwe ngatholakala into ecala laNkulunkulu lo uNkulunkulu ngimkhonza njalo uwavalile mabhubesi kuthangile thumela ingelosi yakho lulo Hallelujah. haleluya Amen. emsifuna ukuthi isikhathi esingakanani sale ngikhawula ngabantu sale ngikhawula ngaLuka chapter number 6 verse number 12 ungale maBhayibheli lendoda lesilandzela lendoda lenguJesu kwakunemsebenzi wafanele ivuke kuwena wayiphontelela ukuthi ikhuphuke njengemkhuba wayo iye laphethu esigangeni iyothandaza verse number 12 Luka number 6 ngaleso sikhathi Jesu wenyukela edumeni ayothandaza wakhitha busuku bonke khona lapho athandaza kuNkulunkulu wakhitha ini bazalwane ngoba bakunemsebenzi le team lebe ikhona angathi ukuthi beyingakanani kenja nje bengafuna only 12
For that job, kwabita ukuthi asebele umthandazo lobusuku bonke. Amen. So that uNkulunkulu etokona wena. No. Let's wase uyabaqamba. Kuthi ndaba. Bahafuthi. Wase ungena la befield. MC khathi samsesiphelile ngiyabonga ukuthi shela. Ngwele so